Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere, kei te hiku o te ika, tētahi kāhui o ngā kura Kamehameha o Hawaii, e tiro ana I ngā whanaketanga AI a te hiku media. Kei te kōkiri kaupapa hō anō a te Wānanga Ihorangi e piki ake anō ai te mātauranga Māori ki taumata karamatamata hō I runga anō hoki I ona mana motuhake. Ai huro marika ana te hunga tiaki taiao I te whakatau a te poari pua hei whakahohoro kia kaua rātau e whakai atu ki te tono kia mainahia te papamoana I te tonga o Taranaki. Kei ngā iwi huhua huri noa I te motu, taki a whakatau mai anō ki te pai kōrero a te Karere I tēnei rā tēnā koutou katoa. Kei te hiku o te ika, tētahi kāhui o ngā kura Kamehameha o Hawaii, e tiro ana I ngā whanaketanga AI a te hiku media. Hei tā Harata Brown e hara tēnei te tuatahi o ngā whakawhitinga I Wainganui I ngā kanaka Māoli me te iwi Māori o te hiku. Ko tētahi o ngā Hawaiiana nei, e hoki ke ana ki tōna kura ōmua ara ki te kura o te rangi a niwaniwa. Rua te kaumā whitu tau, no te wāhe kōtiro noi honei, a kia lihi ki tēnei kura. I came to this kura when I was about 9 years old. Back home, that would be 3rd grade for us. Can't remember about 3 months I was here. And then it's been about 27 years since I've been back at the kura, and it's about 10 years since I've been home. O tuatahi tangi anau ki wera ko mate atu ki a Haunani K-Trust, tētahi Dr. Kikuni Blaisdell, Papa Soli ni heu, me wera atu o ngā kaihi koe mo te tino ranga tiratanga. Hai te mea koe ara anake, ko lātua no hoki ngā tauira o tērā kura o Kamehameha. Nō nei re te hononga o wārawa kaupapa Kamehameha me kalahui, ka puta mai ki roto I a mātou I te rānei. Kānui taku hari. I te mea ko tai atu mātou ki koe a rātau mo ngā hīkoi, ko tai atu mātou ki roto I a rātau mo te akoi ngā tikanga o tō rātau kura I Oahu, I Maui, I Hawaii. E ni te rānei ko hoki mai. Nō re tēnei te mihi atu kia rātau kia Pire Lucas ana hoki. Nāna I mea mai kei kone a Kamehameha, hihi ana te haere mai, kānui te mihi atu kia rātau ko tā mai. Kei konei tēnei tira no te kura o Kamehameha. He rena I te tau kaia o te moana nui a Kiwa. This is an opportunity for us as a research design team, a student research design team, to learn about artificial intelligence from an Oiwi approach and Oiwi perspective. We're able to take that home and solve some of the issues and the challenges that we have, whether it be in our school, in our communities, or in our lahui, and be able to push that work forward, makolalo Hawaii, and create resources, make a viki, make a quickness, so that way we can be able to permeate and create more resources for our Oiwi Hawaii in our lahui. Me te whakawhanaunga a reo a hangarau nei. Anō tērā tau I pōhiritia te reo irirangi o te hiko o te ika kia haere ki Hawaii. Ki te noho tahi kia rātou ngā tauira o te kura o Kamehameha. Ka mutu I whai wāhi mātou ki te kōrero mō ngā kaupapa whakaako I te roro hiko, ki te kōrero I te reo Māori, ki te huri I te reo kōrero hei reo tuhi. I tēnei wā, kua tai mai ngā kaiako me ngā tauira o te kura o Kamehameha ki te noho tahi, ki te hiku media, ki te wānanga I ngā kaupapa AI, me te whakarongo atu ki ngā kaupapa kua hāpaingia e te reo irirangi I te ao matihiko mo te reo Māori te take. I tai mai te tira I te rā o Waitangi, no te rānei tau ki te aurere a humai ki te rangi a niwaniwa. Te mea ko ti a mātou o te hiku media, te mea pairawa atu I te ao AI mo tētahi reo take.
no te tatanga o te reo Māori ki te reo o Hawaii, ka whai wāhi rātou ki te fine tune. Mā runga i te anga reo Māori, nā te mea he tino tata tō rātou reo ki te reo Māori. No runga anō i tērā e hia ana mātou ki te kōrero mō o rātou wawata, ki te whakawhiti-whiti kōrero, ki te tuku i ngā whakaaro e pai ai te mahi i tēnei mahi i te ao. Hei a popo kānga atu ki te rerenga wairua, ki te kura hoki o te kao. Heart of the Brown, te karere. Ka te hae tiwi, kua tino wai mari e tatau i tēnei rānei ia Huhana Linden o ngā kākāriki Anei. Hei a ta huri tau i ngā āhuatanga o te rā o Waitangi, te wiki o Waitangi 2020 mā ono. Huhana e mihi ana ki a koe, tēnā koe hoa. Tēnā koe, tēnā no tātou katoa. Kei te pēhea koe, whai muri hoi o mahi nui te wiki o Waitangi. Kei te pakari tonu koe, kei te tino whanake te ora i roto i a koe. Ai hanga ngenge ana, nui ngā take i te kāinga, nui ngā kaupapa i te wiki o Waitangi, nō reira ai. E anga atu ana i Anei ki whare pāremata, a pōpō tīmata ngā mahi, engari e mihi ana ki te wikainga me te marea i Putamai. Mano tāngata. Mano tāngata, sika tēnā kōrero. Me te aha, e ahu atu ana koe ki te whare pāremata. Nō reira ko taku pātai, te pāremata Pākehā me te pā Māori me ki. Hea tō rautaki, hei hāpai ake i ngā taha ērua me te kore o te heke o te mana o tētahi ki raro i hoi tētahi. E mihi ana ki tērā pūrongo o Matike mai, te koutou ki muri i whakarewa, ki mua i te aroaro o te hāpori me tō tātou iwi Māori. Koia tētahi mahere ki te awhi, i te iwi Māori anō hāpori pāremata mai, ki te whakanui i te Tiriti o Waitangi kia pūmau ki roto i tēnei mea te pāremata, anō te mahi tahi ki roto i te hāpori. Koia tētahi mea i kite ahau ki roto i te huihuenga mō ngā kāhui rangatira, te whakanui i tēnei pūrongo, me ki roto i te Tenity Forum Tent ki Huarere. Kei mau mahara tātou, kaua e wareware. Reira tētahi huarahi, tētahi mahere hei āwhina i tērā kaupapa. Kia mau tonu i te tino rangatiratanga o tō tātou iwi Māori, kia hanga tētahi kāwanatanga e pūmau ana, e tikāna ki te whakanui i te Tiriti o Waitangi, haunga no tēnei whare pāremata o Anei. Huhana e kōrero ana koe mo te mahitahi, te rangatiratanga ki te rangatiratanga. Koe rā hoki te kōrero a te tokomaha. Mahitahi, mana o rite, rangatira ki te rangatira, i raro katoa i te Tiriti o Waitangi. Ki o whakaaro, me pēhea te whakahonore i te Tiriti o Waitangi i enei rānei. Ko te pūrongo mātika mai pēa te huarahi hei whai mā tātou. He tīmatanga tērā pūrongo Matike mai. Koia tētahi o ngā raru o tēnei hanga whare pāremata o Anei, nā tā wāhi tonu. Koia te inoi me te pātai. Hea ka tū tētahi Wānanga ki te hanga tētahi pāremata kia manae te Tiriti o Waitangi, tētahi kāwanatanga e whakahonore ana i te Tiriti me te tuakana tērā papa paunamu o he whakapūtanga. Koia tētahi o ngā raru kua kite ahau, nā te mea ko te mana o te kāwanatanga, tētahi mea rereke ki tā te rangatiratanga o te iwi Māori. Me tētahi whare e tūraki ana, e rawe ke tonu ana i te Tiriti me te tino rangatiratanga o tō tātou iwi. Nō reira, kua tai ki te wā. Kau e tatari mo tētahi atua. Kua tai ki te wā me anga whakamua tātou. Ka pai, nō reira, e au e whakarongo ana ki a koe. E ki ana koe, kei te karauna pēr te mana whakatutuki i te Tiriti i Anei, i te mea, ko tītaha te mana o te Tiriti ki te karauna, aha koe whānau mai te Tiriti i roto i te Tai Tokerau, i roto i te rohe o Ngāpuhi. E hari te mea kei a Ngāpuhi te kauenga nui ki te whakatutuki i te Tiriti i Anei, kei te karauna ke, koe nā te wairua o te kōrero?
No, ko kaia te krauna tētahi mahi ki te whakatinana, ki te whakamana, engari, kei roto i te ringaringa o te Māori, te tino rangatiratanga, ko tētahi o ngā raru o tēnei kāwanatanga, nei kāwanatanga, he mea kaupare, he takahi i te tiriti o Waitangi, me te tino rangatiratanga o tō tātou iwi. Me he mea ka hiahia te iwi ki te tūtuki, tētahi rautaki, mā rātou tonu whakahaere. Tērā pēr ka kuhu mai te tahi wāhi mo te kāwanatanga kaunihera me te hāpori. Engari, kei runga anō i ngā pokowhiwhi a tō tātou iwi, tō rātou a ke tino rangatiratanga. Koia tētahi o ngā raru o tēnei wā, me pēha tātou e hanga tētahi whare hou, hei kāwanatanga, mō tātou, tērā pēr horekau te Māori hihi ana ki te tahi whare pāre mata hoki. Nō reira, koia te Wānanga. Wānanga nui tēnā. Tērā pēr kua ngenge, kua he manawa katoa ngā whānau i te nui o ngā kōrero tōranga pū, te nui hoki o ngā tauira tōranga pū i Waitangi i tēnei tau. Engari e hoa, te ahuenei a huahuri ana te tai o ngā kaipōti Māori ki a koutou o ngā kākāriki, Heather te au Skipworth, ko hono ki a koutou, Tānia Waikato, ko hono ki a koutou o ngā kākāriki. Te ahuenei, pai ana te ahua o ngā kākāriki i tēnei tau pōti e hoa. Pakari ana. Me mōhio mai e te whānau, ko te rōpū kākāriki, te rōpū me kei aumata tuatoru ki roto i te whare pāre mata i te rahi, ne? I te pōtitanga. Tēnei rōpū kākāriki nei, kei roto i taku te kāwenata o tō mātou pāti, ko he whakapūtanga me te triti e mautonu. Nō reira, e mahi tonu ana te rōpū kākāriki. Huri mai kia mātou. Kei konei tēnei kāhui mana wahine mo tēnei pōtitanga, ki roto e ngā tūru Māori. Engari, ka mahi tonu. Tauiwi mai, Māori mai, tangata triti mai, ka pū mau ki te triti, ki roto i ngā mahi katoa. Nō reira, koia tētahi mahi nui mō mātou ki te whakatairanga i ngā mahi o te rōpū kākāriki, ngā kaupapa here, i Huarere ki te iwi Māori, ki te tautoko i ngā hiahia me ngā wawata, tō tātou iwi me te iwi kāinga. Ka waiho tēnei kōrero ki a koe huhana i haere tētahi oku hoa ki te kaupapa Waitangi ki Waititi i te paraire nei. Hei tāne toru ngā tēneti i reira, tā reipa, tā te pāti Māori, tā ngā kākāriki. Kāore he tāngata e rārangi ana i era atu tēneti, engari tokomaha ngā tāngata i waho i te tēneti a ngā kākāriki e rārangi ana. He tohu pēr tēnā. E mihi ana ki a koe huhana e te tuahine tēnā koe kōra te karere i a koe i tēnei rā. Kia ora rā. E mihi ana, me kei, haere mai ki te rōpū kākāriki, pātai te pātai, e puare ana ngā tatau ki te iwi Māori ki te hāpori whānui. Kia ora. Kia ora rawa atu, Huana Linden e te iwi o ngā kākāriki. Kāti e huro marika ana te hunga tiaki taiao i te whakatau a te poari a pūā hei whakahohoro kia kaua rātau e whakai atu ki te tono kia mainahia te papamoana i te tonga o Taranaki. Nā Trans-Tasman Resources Limited te tono kia mainahia e rātau te 50 miliona tana onepu i te papamoana ia te tau mō ngā tau 20 e tū mai nei. Ko te hiahia rā hoki kia tangohia ke te rino i te onepu. Hioi hei tā te poari o ngā mātanga e whiriwhiri ana i ngā tono i raro i te ture pūā hei whakahohoro a tēnei ka wanatanga. Ko tā rātau whakatau ko huki tuatahi kia whakahe i te tono. Hei tā rātau he nui ke atu te mana o te oranga tonutanga o te taiao me te uara o ngā whakataunga tiriti i te rohe i ngā hua ka puta ki te ohanga. Hei te maramo o mai he ka puta te whakatau whakamutunga a te poari. Norere tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga kei te kōkiri kaupapa hōano a te Wānanga Ihorangi e piki ake anō ai te mātauranga Māori ki taumata karamata mata hou i runga anō hoki i ōna mana motuhake. E karema, kia mau tonu mai. Toki mai anō ki te karere, kei te kōkiri kaupapa hōano a te Wānanga Ihorangi e piki ake anō ai te mātauranga Māori ki taumata karamata mata hou i runga anō hoki i ōna mana motuhake. He tohu anō tēnei o te whanaketanga o te whakapono me te māia o ngā pou mātauranga o te wā ki te whakatū a kaupapa mātauranga Māori puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau. I tai atua mārena mane ki te pōhiri ki ngā tauira hou.
Kua kuhu atu te Wānanga Ihorangi ki tōna tau tuatoru I Anei e whakaako ana I te reo Māori, a e upū ana tōna tū hei wānanga nui o te ao mātauranga. Ko tēnei te tau tuatoru, and ka whakarewatia I tēnei tau e mātou ngā hōtaka tuatahi ki te tuawhā me te taumata tuawhitu. Nā reira, kei a mātou ngā hōtaka mai te tainga mai, me te kore o te reo, tainua ki tētahi momo matatau. I tēnei tau, ko anga whakamua nō rātau mā te āpiti atu I ētahi hōtaka ki tā rātau marautanga whakaako tauira. Ai, ko te ingoa o tēnei to'u, ko te to'u paitai, te Bachelor of Arts. Ko tōna arunga, ko te reo Māori tonu, ko ngā aro matua I katoa ka wakaairetia, I roto I te reo Māori, ko te rerekētanga pea, ka aro ki ngā āuatanga o te āi, te atuatanga, te wairuatanga. E rangi I roto tonu nei ka ākona ngā tauira, ngā āuatanga o te reo, ngā tikanga me e rā āuatanga katoa. Kia mātou me whakawhaiti. O me whaiti te arunga ki te toko I tinua. Mena ka tipu, tere, te kaupapa, ka ngaro I a mātou tētahi momo āhuatanga motuhake. Nā reira, e hari te mea, ko te mea nui, te mea pai, kia mātou ko te siaki o ngā tauira me o rātou whānau te arunga matua. He huhua, he kanorau hoki ngā tū papa o te rōpū tauira hou o tēnei tau. Pēnei I ēnei tokorua e uru atu ana ki te tohu paitahi. Te whainga nui ki a hau, ka ruaruia te kakano, ki tōki whānau, ki te ao hurihuri, ki Aotearoa hoki, ka whakarau ora I te reo Māori ki tēnei whenua. He kura whakapono tēnei. Nō reira, ki au nei ko taku whea ko he ngāwari ake te wairua ki konei. Nā nei, kei te hehiau, ki te whakarau ora reo ki taku whānau, koira te mea nui ki au, kare anō au kia tino kōrero I te kāinga. E tū motu hake ana te Wānanga Ihorangi, a e ū ana ki te reo Māori hei pūtake matua o tōna kaupapa. Te anga wakamua pea, kia wakaputa I te I tauira, e te I ākonga, e mai ana ki tō rātou Māoritanga me tō rātou wakapono anō o ki tō tātou ne matunu I te rangi. Ngari kia hau nei, mena ka hoki anō kia Māori Mars and King I haka, kia rātou ko rātou etahi o ngā kaiwhakahaere matua o te ao Māori. Nā o tunu nei ke te mimiti haere te rā momoreanga. Nā reira ko tētahi o ngā arunga kia whakatipu ngā rangatira o te whakapono mo te apōpō. He kaupapa I hua mai I te koengo nui o te ngākau. He kaupapa I whakatū hei aki I te reo ki te horopaki te whakapono. Mārena mane, te karere. Nō rere tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga ko ngā tohu huarere o te wā. Kia ora mai anō, hei whakarehu ake I te karere I tēnei rā, ka hoki ki te rā o Waitangi I te tau 1984. Ko te kai kawe kōrero, ko Derek Fox. E ngā iwi o te motu, ngā mana, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tangihia ngā mate o ngā wiki kua taha atu nei. I whati I te rangi nei tētahi hui whakahirahira I Waitangi. I whakae te kāwana tianara kia whakarongo ki ngā nawe a te rōpū kotahitanga e pāna ki Waitangi. Kāre te rōpū nei whakae ke tonuhia he tira paku ki aia. Anō reira, kāre I tutuki pai tā rātau take. O te rangi nei, tae mai ai te hikoi. Ētahi marunga waka. Ko ētahi anō, māraro. Tātāna ki te whāmano katoa rātau. No ngā hau e whā, no ngā mātā waka o te motu. Tātāna ki te rimarau ngā pirihimana I reira, engari korero wātu tētahi o ngā memo te hikoi I mau here tia. Ahakoa ko tahi te rōpū iti I whakawhiti atu I te piriti I Waitangi I katia te nuinga. I te rātaha o te piriti.
Kei reira tainui e whangamai ana ki a tātou. Ko whakae mai te kāwana tianara ke haere te rōpū nei ki te kite ia? Kāora i te nui rawa. I te nui rawa kua nei, ko te tikanga ke, ko tahira. Ko tahira? Ko tahira. Nā kare tātou e mohio, ka pēhea la i nā ene. E te ahua nei, ko takapakahi nea ngā whakaaro te kāwa. E gari, ki tāku nei whakaaro pēnei ki te whakaea la tau, e hūmaria tēnei, hai. Ka pai, e pai. Tērā pēka ka... Tērā pēka whakaetia ke haere katoa la tau kiro. Pēnei ki te wāwāhingia ki tāku nei titiro. Tērā pēka tupu e tahi radua. Nē, koe rā au ku nei whakaaro. He hanga whakaaro a te kāwana tianara ki te rōpū nei? Tino pai. Ākoa ngā pūla ruraru o tēnei āhuata. Tae atu ki te kāwana tā. Kei te ngā kaunui e ia ke tūtaki e ia nā ki te rōpūni. Koe rā ona whakaaro. Nā, kua hara mai koe ki te ārahi te rōpū nei ki hea, ki te rātaho te priti? Nā ke tae atu ki te rātaho te priti kei reira a tauni. A tainui e whakamai atu. Kei reira tātou me kore e tae te whakariterite o te hi āhuatanga mō ngā mea ei haere ki te tiriti. Tino pai te reo nera e karema e whai ake nei ko ngā tohu Huarere. Nōrere, karema, koe nā tā te karere i tēnei te rā whawhati ko tuatahi o te wiki e mihi ana ki a pūtau katoa. Kia ora hui hui mai tātou katoa tūrou. Hawaiki. Ko te reo, te take.